تنها در نیم سال به بیش از 750 پدر اجازه ندادند که تاجیکستان را ترک کند و بزیدی صدها نفر پرونده باز کردند. سبب آنها برای فرزندان خود پول الیمنت نسپردند و همسران سابق شکایت کردند. چرا بحث و مناقشه ها برای کمک پولی به فرزند پایان ندارد؟ سلام به بیننده های گرامی، سلام خواهر. همین موضوع را امروز در برنامه به بررسی گرفتیم. حتما همراهی کنید، وضع را ببینید و مشورت های درکاری از متخصص را بشنوید. یگان بار حال زنگ زدگیشون نه. من پسرچم 14 ساله شد، پدری وی وپشه زنگ زدگیش نه. من دخترچم 5 ساله شد، وپشه وی سراغ کردگیش نه. هر روز در تاجیکستان با قرار دادگاه ها تقریبا 27 عائله از هم جدا می شود. اما این قرارها هم بحث و مناقشه ها بین زن و شوهران سابق را خاتمه نمی دهد. معمولا بعد جدایی تأمین و تربیه فرزندان به ذمه مادر می ماند و پدر بر اساس قانون عهده‌دار است برای تأمین فرزندان پول دهد. اما زنان زیاد شکایت می کنند که با گرفتن طلاق تمام بار زندگی بر دوش آنها می افتد، چون پدر فرزندان را فراموش می کند، از پرداخت الیمنت سرپیچی می نماید یا پولی ناچیز می دهد. پدر آن هم اکثرا بیکاری یا معاش ناچیز را دلیل می آورند. زنان طلاق گرفته با 3-4 فرزند نابالغ چگونه زندگی را پیش می برند؟ با وضع یکی از آنها شناس می شویم که می گوید با 2 فرزند آواره و در بدر شده است. او ملکه خیاطوی 40 ساله ساکن خوجند است. با 220 سامانی نفقه معیوبی و کمک پولی اندکی که در 3 ماه یک بار از دولت می گیرد، در یک واگن با شرایط سخت‌ترین زندگی دارد. پسرچم 10 ساله کردم، راسیگاه به همین گدایی و همین روسیه می رفتم می آمدم. بعد من دویم شوهر کردم که آینده بخت میبینم گفتم. دادای همین دخترچم با در اون سویرلوس یکترینبورگ با اوشنوی بازا کار میکردیم ما. بعد همین دادای همین گرفتگی بودم، در اونجا مازم گریخ. دست پام خنک زد، پالا اتریت شدم. دادایم گفت را من پلوتا میپسونم، لیچنی کده میبی تولد کده. بعد اینجا همین روز آمدم ایرپورت بچم بیچاره گرفتن من ایرپورت. پگاش به بچم به تلفنش به برآمد که زنم اینوالید میشد و من به زنم در کار نه. ملکه میگوید الیمنت نمیگیرد، اگرچه طبق قانون با وجود نداشتن عقد نکاحی رسمی هم میتواند حق کودکان را طلب کند. اکثرا با گدایی روز میگذراند. میترسد که اگر شکایت کند فرزندانش را از دستش میگیرند. نه، یگان بار حال زنگ زدگیشون نه. من پسرچم 14 ساله شد، پدری وی وپشه زنگ زدگیش نه. من دخترچم 5 ساله شد، وپشه وی سراغ کردگیش نه. من راستم میترسم. ترسم من نبرآمدم، دوا نکردم که مقصد یخ سود یخ اوکا میگوی منزل تو جای زیستی فرزندان نیست، میگو طرف مردک میشه. اما با من ترسم که ایده سیمن میگیرن گفته من را سیگار دوا نکردم. اگر من فرزندان میگیرم من ادو میشم، من دیگه کی دارم دیگه. برای نمون دیگه دوا نکردم. اند من گدایی کده کلون میکنم گفته دوا نکردم رسیده. اگم ابکت در نرفتم چنک ای ترسم نرفتم. خودم دیوم گروه اینوالید که هستم، کاغذ اینوالیدیم هم. دلبر جان کاغذم بیار. نظری پدری فرزندان این زن معلوم نیست. سال گذشته مقامات خدمات اجرا گفتند در یک سال بر ضد 398 نفر برای ندادن الیمنت به فرزند پرونده جنایتی باز کردند. اکثری آنها پدران بودند. در صحبت‌های قبلی با آزادی برخی از همصحبتان ما می‌گفتند دستکشی یا پرداخت نشدن الیمنت از طرف مردان سبب‌های مالی دارد. در عکس حال به گفته آنها کدام پدر نمی‌خواهد به فرزند خود کمک رساند؟ پدر بیچاره به خاطر فرزندش الیمنت می‌سپرد. باید باز پدر مادر داره و یعنی گفتند باز فرزندای الهی داره باید گفتند.
бино ба гузориши кумитаи маҳви ҳамагуна табъизи занони созмони милали муттаҳид дар 3.5 соли ахир дар тоҷикистон ба фоидаи модару кӯдакон беш аз 100 миллион сомонӣ ситонида шудааст. барои бархе аз падарони саркаш кор бо равона шудани онҳо ба зиндон ҳам поён ёфтааст. дар хатлон масалан тибқи омори расмӣ беш аз 20 падарро барои сарпечӣ аз пардохти алимент ба ҳабс гирифтаанд. ин ва чанд омори дигарро дар як гузориш хоҳем дид. беш аз 100 падар дар ҷануби Тоҷикистон та як соли ахир аз пардохти алимент ё кӯмакпулӣ ба фарзандонашон худдорӣ карда нисбаташон парвандаҳои ҷиноӣ боз шудааст. аз ин шумора 22 нафар ба муҳлатҳои гуногун равонаи зиндон гардиданд. масъулони додгоҳи вилояти Хатлон мегӯянд, ки бархе аз онҳо бар асоси моддаи 177 кодекси ҷиноятӣ ба корҳои ислоҳӣ, корҳои ҳатмӣ ё ҷарима маҳкум шуданд. сокинон дар ҷануби Тоҷикистон бар ин назаранд, ки пардохти алимент барои фарзандон ҳатмист, аммо баъзе падарон аз рӯи кина бо ҳамсарони собиқ аз пардохт сарпечӣ мекунанд. аммо бархе дигар баронанд, ки вазъи молии ноустувор ва бекорӣ монеи пардохти алимент мегардад. бо вуҷуди огоҳии мақомот аз саркашии падарон, созмонҳои ҷамъиятӣ мегӯянд, ки равандҳои расмии ситонидани алимент барои занон мушкил боқӣ мемонад. райҳона ақбердиева, раҳбари ташкилоти ҷамъиятии Дилафрӯз дар вилояти Хатлон мегӯяд, набудани шаҳодатномаи таваллуд яке аз монеаҳои ҷиддист. мушкилоти асосие ки ҳамин хел вақте ки ба ё муроҷиат мекунанд, ҳатто ҳамон буд ҳолате ки ақди никоҳ надоранд, ақди никоҳ ки набошад ва фарзандо ҳатто шаҳодатнома надоранд. барои ин чӣ кор мекунанд? барои ин ҳуқуқи падарӣ ва ёро муайян мекунанд кӯдакора беҳад ин кори ҳамин дуру дароз ҳамин кор мекунад ҳуқуқшинос бо вай. созмонҳои ҷамъиятӣ мегӯянд, ки ҳар сол садҳо зан барои гирифтани алимент ба мақомот муроҷиат мекунанд, аммо аксари мардон, ки муҳоҷир мебошанд, бо даромади кам натавонистанд сари вақт алимент пардозанд. бар асоси қонунгузорӣ ҳаҷми алимент аз маоши падар муайян мешавад, аммо барои бекорон ва муҳоҷирон ин маблағ аз 250 то 300 сомониро ташкил медиҳад. муҳоҷироне, ки аз пардохти алимент қарз доранд, ҳаққи баромадан аз кишварро надоранд. бале, баҳси нигаҳдории фарзандон баъд аз талоқ то ҷое расид, ки ҳамакнун падарони аз алимент қарздорро ҳангоми сафар ба берун аз фурудгоҳ мегардонанд. дар як гузориши созмони милал аз соли 2024 омадааст, Тоҷикистон сафари беш аз 10,000 падареро, ки алименти фарзандонро насупурдаанд, ба берун маҳдуд кардааст. оё маҳрумият аз ҳаққи сафар ба хориҷ ва ё таҳдиди зиндон бори дӯши занони танҳомондаро кам ва шароити тарбияву нигаҳдории атфоли онҳоро беҳтар мекунад? мавзӯъро бо ҳуқуқшинос Дилафрӯз Самадова дар миён гузоштем. Дилафрӯз вакили мудофиъ ва аз ҳомиёни ҳуқуқи занон аст. масъули созмони ҷамъиятии ҳимояи ҷомеа тибқи қонун. соли нахусти мо ҳам аз ӯ ин буд, ки қонун дар мавриди алимент чӣ мегӯяд, кӣ ва бояд чӣ миқдор пул пардохт кунад? умуман масъалаҳои алиментӣ ва пардохт кардани алимент дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда шудааст. ҳамин алимент ин як ӯҳдадорӣ мебошад, иҷроиши он ихтиёрӣ мебошад. яъне агар дар ҳолате ки падар ё модар аз пардохти алимент даст кашанд, танҳо дар ҳамин ҳолат баъд онҳо бо ин баҳс ба суд муроҷиат мекунанд ва пардохт карда мешавад аз тарафи он волидайне ки бо фарзанд зиндагӣ намекунад, ба он волидайне ки ҷои зисти кӯдак бо ӯ муқаррар карда шудааст. чаро шикоят ва баҳсҳои додгоҳӣ дар мавриди сарпечӣ аз пардохти алимент зиёд аст? падарон масалан барои хӯроку либоси кӯдаки худ пул додан намехоҳанд ё мушкил чизе дигар аст? аз таҷрибаи ман бисёртар ин бадқасдӣ мебошад, як механизми манфии таъсиррасонӣ нисбат ба зане ки масалан акту никоҳ бекор карда шудааст, ки ба зан асосан равона карда шудааст. то хай маълум аст ки бевосита ба фарзанд таъсир мерасонад. дар ҳақиқат барои насупордани алимент ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст ва дар таҷриба дар бисёри ҳолатҳо дар вақте ки насупордани алимент зиёда аз 2-3 моҳ нисбати шахс парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда мешавад ва зери таъқиби ҷиноятӣ қарор медиҳад.
гарчанде ки ин чораҳо андешта шавад ҳам ҳоло ҳам ҳастанд асосан падарон ки аз ин ӯҳдадории худ саркашӣ мекунанд. суоли навбатӣ аз Дилафрӯз ин буд ки заноне ки масалан мегӯянд то додгоҳ ҳам рафтаанд вале ҳанӯз натавонистанд муваффақ шаванд ки ҳаққи фарзандони худро аз ҳамсарони собиқ бигиранд, боз чӣ роҳе доранд? барои ҳалли ин мушкил бояд чӣ кор кунанд? ва ё бояд ки бевосита ба суди иҷрочӣ муроҷиат кунанд ва суди иҷрочӣ корҳои фаҳмондадеҳӣ мегузаранд, барои истодани алимент чораҳои мушаххас дар дори ваколатҳои худ меандешанд ва агар падар мо бисёртар дар бораи падар гуфта истодаем ӯҳдадориҳои алиментии худро иҷро накунад, маблағро насупорад вай аллакай маводи вай ба мақомоти прокуратура пешниҳод карда мешавад то ки нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. Заноне ки мисли ҳамсӯҳбати мо модари ду фарзанд никоҳи расмӣ надоранд ва ё зани дуюманд баъди гирифтани талоқ барои талаби алимент чӣ бояд кунанд? онҳо дар ҳуқуқ ба рӯёндани алимент ин ҳуқуқро доранд бе ягон хел маҳдудият. ягона ҳамин чиз аст ки дар шаҳодатномаи таваллуди кӯдак дар сатри падар бояд ки падар муқаррар шуда бошад. каме қафо гардем ҳангоми таваллуд шудани кӯдак дар чунин ҳолатҳо падар бо ариза ба мақомоти саҳш муроҷиат мекунад ки ӯ падар аст. мақомоти саҳш ҳам муқаррар кардани падарӣ ва ҳам нишон додани ин нафарро ҳамчун падар дар шаҳодатнома ба қайд мегиранд ва аллакай ҳамин шаҳодатномаи таваллуд аллакай барои рӯёндани алимент асос шуда метавонад. ба шумо ҳам дар мавриди алимент шикоят мерасад? бештар аз тарафи кӣ? дар фаъолияти ман 100% аз тарафи занҳо муроҷиат шудааст. дар бисёри ҳолатҳо агар баҳсҳои оилавӣ пайдо шавад мардҳо зану фарзандонро дар ҳолатҳои душвор қарор медиҳанд, мемонанд ва дар бисёри ҳолатҳо барои азоб кишидани зан аз таъминоти фарзанд ки фарзанди худи онҳо мебошанду ҳаматарафа ҳам аз дар дораи қонун ва ҳам дар дораи меъёрҳои инсонӣ бояд ки таъмин кунанд, аз ин ӯҳдадориҳои худ даст мекашанд ва занҳо маҷбур мешаванд ки ба додгоҳ муроҷиат кунанд. барои саркашӣ аз супурдани пули алимент ҷазо аз ҷарима то зиндон ва манъи сафар ба хориҷ пешбинӣ шудааст. оё ба назари шумо ин мушкилро ҳал мекунад? чанд соли пештар ин хел механизмҳои таъсиррасонӣ ба фикри ман аз рӯи таҷрибаи худам камтар буд ва айни ҳол зуду тез бо самар оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ ё ин чораҳое ки гуфта шуд ба кам шудани дасткашӣ аз пардохти алимент оварда расонида истода аст. барои он ки аллакай бисёри мардҳо медонанд ки алимент пардохт нашавад баъд аз ҳалнома алимент пардохт нашавад ва нисбати онҳо чораҳои мушаххас андешта мешавад ва барои ҳимояи худ онҳо аллакай алиментҳоро пардохт мекунанд, лекин мушкилоти дигар дар маблағи алименте ки аз ҷониби суд муқаррар карда мешавад, ҳамин маблағ дар бисёри ҳолатҳо аз ҷониби худи волидайно аз ҷониби модарҳо гӯем кам ҳисоб карда мешавад аз нуқтаи назари хароҷотҳои ҳаррӯзии кӯдак. аз Дилафрӯз пурсидем ки низоми дурусти пардохти алимент аз нигоҳи ӯ кадом аст? аз чӣ роҳ бояд кор гирифта шавад ки чунин баҳсҳо кам ва кӯдакон аз ғамхорӣ ва кӯмакпулӣ маҳрум нашаванд? бояд ки ҷазо сахттар шавад ва ҷазоҳои иловагӣ барои волидайнон дар дораи кодекси ҷиноятӣ барои падар ё модаре ки саркашӣ мекунад бадқасдлона муқаррар карда шавад дар ҳолате ки аниқ муайян карда шавад ки бо ин ё он сабаб имконияти пардохти алиментро масалан сабабҳои узрнок ба муҳлати муайян надошт. агар имконияти пардохт карданро дошту бадқасдона саркашӣ кунад бояд ки ҷазоҳо каме вазнинтар шавад ва ба фикри ман зиёдтар бо тафаккури мардҳо мардум падарон кор карда шавад, зеро ин пеш аз ҳама ӯҳдадории зану шавҳар ин ҳама вақт алоҳида меистад ва ҳар як волидайн новобаста аз он ки ҳаёти шахсии онҳо ба чӣ дучор шуд манфиатҳои фарзандро бояд боло монанд.
سپاس از حقوقدان دلافروز صمد و برای شرح پوره موضوع. در ضمن در گزارش کمیته محو همگونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد که سال 2024 نشر شده است، از کم بودن کمک پولی یا الیمنت برای کودکان نگرانی شده است. سازمان به تاجیکستان توصیه داده است که حجم آن را بازبینی کند و وابسته به نیاز و خرج فرزندان آن را بالا برد. کاری که آرزوی هر زنی است که با فرزندان تنها مانده‌اند. بیننده عزیز، امیدوارم از این برنامه توانستید برای خود چیزی بگیرید یا به کدام سوال خود پاسخ پیدا کنید. پیشنهاد و نظرهای شما را برای برنامه‌های بعدی انتظاریم. خدا نگهدار.